cijeli srpski narod uz konstantno i najbrutalnije kršenje njegovih ljudskih i procesnih prava. Okupili smo se na ovom skupu kako bi promovisali novu knjigu našeg predsjednika, Haški globalistički obrazac totalitarnog pravosuđa. Ovo kapitalno djelo bavi se radom Haškog tribunala i otkriva pozadinu ovog antisrpskog suda. Danas je svima jasno da je Haški tribunal napravljen samo da sudi Srbima i da predstavlja moćno oružje u rukama Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i NATO pakta. Znate da je Srpska radikalna stranka doživjela neuspjeh na prethodnim izborima, ali sa ponosom mogu da kažem da se Srpska radikalna stranka oporavlja. Oporavlja se pre svega zahvaljujući mladim ljudima koji su u stranku uneli mnogo energiju i koji zajedno sa svojim iskusnim kolegama vode odlučnu borbu protiv korupcije, kriminala i zapevatih ljudi. Poznato je da mi u Srpskoj radikalnoj stranci u opštini Apatin imamo izuzetno organizovanu omladinsku organizaciju koja u saradnji sa opštinskim odborom na najbolji mogući način obavlja svoje stranačke dužnosti. Također imamo skoro svakodnevno učlanjivanje mladih ljudi u stranku, jer mladi ljudi pre svega vide da je Srpska radikalna stranka jedina patriotska opcija u Srbiji. Isto kao što se dr. Vojislav Šešelj hiljadama kilometara daleko od nas bori protiv mračnih sila zapada, tako se i mi moramo boriti ovdje. Hrabro, odlučno, istrajno i odgovorno. Zato, braće i sestre, ne gubimo nadu. Izađimo na izbore sad u nedelju 17. februara, glasajmo za našu Srpsku radikalnu stranku, glasajmo za gospodina Pericu Kokića, koji će ubeđen sam našu opštinu i sve građane opštine Apatin predstavljati na najbolji mogući način. Braće i sestre, dragi prijatelji, Vojislav Šešelj se nije predao, ne smo ni Srbijama. Živela Srpska radikalna stranka, živela Vojislav Šešelj, živela Vojislav Šešelj.